Yo, mianum asante man. Ni chiamu pa. Na me gidi se. Nananum anybody twedi ampo a odi kan ba de nyina. Ntumi ni na ho odinti ye ho ye. Nso me ho ye. Asumdue ni mpomuden wo hopa. Na enra so me da yi. Am gidi gi se wo da yi. Yo. Obia wo so temi nka wo ko odwuma so ukura bibi mu ye anase uguso ko ye bibi bichiawo na anopai muhum nya ba enye bone kwan so me de abire bia beba mabrabum bia no metumi eba menya konye nko ade a metumi ba be ye life na menyanom anopadon ya owia epopu hai enye bone me se e wo se isuade ebra kakra de bretie bi mu ni ena meni menwa bi twitwi nkomo na nkomo twitwi mu no ena menwa no wo ka kire me se kwadwom na edi kan ya me beka kwadwom asemi de na me fasa akonya we so denchi mu den enchia ekese ede mayiwara na se to abibi onyame kese ni oti klewe ni blewe ho maso asante mai nyine wura kotoko hene na misasa afa akonya kakraka ya subio echia yinyina ya mame ya de nyina nana kodu eyadro asante mai eda wase ohima papa bi asante mai mame a nyansa boafo e mame newo wa wo ye obata kese a eni wanyina ne anu nyina ebebusa wo na ade ahobrase ne wodo agi wonum nyina abamba asante mai ehima nana kodu yadom ona na wafena anope mechia wo buru mechia wa henewa mechia wo odeshi na me pa show ini mi se bode ne obiri komfo ano chetano nsu kese nsu batan on madawro mentina na mpomu ahodin mu a adwene penti adwene pa ene akoma pa ene boaseto ene abodo chirenti nana wonyini pi na so ho ofe pi dodo to be bia bon sento to fe we ya on mo ba o munye nwuru ba bia ofa mbaba wa ye wo 47 ne 48 e de asisi ade so asabi ya srasra ye ho ye nyina yesua wo on bi ne de on ma betoto esan se ne buo fidu yase na kasabi enya no sabi abrawo kane no sabi ye ho abrawa ne ho oba panimu agye ne mama ne de ntoma sefo mo mati aso nenso ne nipa abade woso wonum kurase wonum pekusi na de kusi akototo so no ho se wonum nyina epe nti nipa no na so yeto wo ye hwe wonum esanse de onyame ehira no osefo ntimi nse no yo bade e beka ne kwai achichira santema ya wi ebi ansesada ensesada ena ebi ososo asantema ne bono adifo aba akope yeche munye yi nti obi o se wo ye bruni a o se wo nya asanteni ne obi o ya asanteni o se wo nya bruni no onu fo mumuso nkodo na ye de ye ne yenim ye ho na yenim nya asante e be chechira ma yi yenim jakora ebo ja no yenim bi firi enye aduane ja enye ayukuja enye asora na fo ja enye abritufo ja enye akwana fo ja enye aseni ja enye asechirefo ja enye agona fo ja enye adakone ayukufo ja ne ja no eye manyofo ja enenti ekwan akro bia yenso esase efa nyansa kwan so
Ni ehunu sani amanyofo di won magro sani be ya won betumi aye won musem nema ne nsensem eto jimno mienu tatafe wa na tete internet so a ano pente se odasani ne beki love no mo ne on mo de timi enya ho aso ehwefo nyinin yeso ye yankanya nsasem yentufo yeso ye no yentimi am patronize se anuanom ye woni ema ba ko emienu wei ewo doma dwumadie se ne edi ti obi bia wo so akonya apese wo be invest wo mu no na be bia dwuma wo doma na fa mrante ne maba mo be dwuma no wo betimi a contact ye na yeso yo de be kwa adwuma bedu ho ama yetimi aboa anani ema we ne wo suma yo kasio na wa kire kasio no ade ye obo wate kasio so onima de kwade kasio ne ye me kura me ti we kasio minim ne ma bibrede ene ho mfa so bibre ave wo so a wo so free drobo ya wo ti japa krom asase so anu mo betimi a kire say ye woni ema we hey tourist attraction ye woni ema we wo ye won sase bo ya etimi die we eti investors mo mra ma adwene wo fomti anopa ente se bubua emui bosu enwufom pampan enye babia mo sori sesebra ha afa danso abia masi wo mu twa no bia no mo twa ho no ma be kase asantefo na so da bia meka mesi kukuru bi o ha enyai esukeke no ebejai enam se keke no beja no okwasiampo oye dingu ahomia ebuni nyansani esere ogegini a wote sebi biaje dem di krachesem eti ye meka nyina ne se ye asantefo he asante nchira asante reji di okasa musisem wo kire obi a sini hui ebi ni ho ebi manda ye wa kan mamrem ene ya kan tete ene ya kan gidie no mo ye nananom de abusuako na kekere yei akanfo na so obi eni bagipi so obedi Ghana Independence Day na oni pakro no bedi eya woni mu so obebo am ya kekere santemai sanse wotan a kekere kan ma sanse wotan santemai dia no so orum ye mammofo ye mfa wonum nkanipa orum nyen krofo a uhia wonum kro wo se wodo nchi ama wonum na aju wonum impo uzanse edi hwehini bebe wabrabum ye chese barok ede ba beto wabrabo so hwehini ebe bibia na ehino anya hini na de beba enti hweye na ewiase mu no enimo sentimi wa ontomade ete no kwara beka ni padua ede enti ne masabi edue hini esi koro mfimfini ni edi nkodu guase na mwampotokora edie no onmu dori no onmu yekese abra nipa gufi afomfone nyansan ye nyansan wo se wo hunu nyansan menuanum enye obi ene be ka kire wo se wo nim nyansan na nyansan na abeyi wontan wa wo gina wona abehun so nim nyansan enti obi aso wo nim nyansan wo hunu nyansa te sa hwehwe nyansa ete sa hwehwe wo ohwe ahwehwe mu a de ohu wo ho sa da nyansa te enti obi aka asem na nyansa wo mo ohu o ka asem na nyansa enimu a ohu obi o patapa onim obi o ye twinkyina atwan onim obi a opentokwa onim obi a na no ya so onim na de obi a wo mu ade onim odisi eti se de kora wono wonim esanse nyansa e control suban eso nipa bi wo ha wose suban ti se nyinsen oye de bepi de onim nyansa no o control suban eza se ugina bedwemu a unyansa nti o pese woni pa bu o te bia bi mu nti udi nyansa no control suban obetimi atena bia ye bese oha obi mpo beka ho asembone a kire ofoforo na so nyansa no ebe ma onpa kora kase sasma mtie na enye ne kore si nipa smese okromfo
Esu ni pass me se me na tere mfie duni. Me pin kura nyaada. Nyansa saa na ti control suban. Nyansa eye nhye. Oye so besue nyansa. Tina Bible wo kire wo se nyansa fiti asire nyamesuro. E kire wo nyansa na nyansa no kire wo abrabo. Na abrabo no e kire wo enkwa. Na enkwa a kire wo hawo. Ahawo no so e kire wo eniema ehuhia. Na wo ye ne bedwam a ohun se e de enumunyam ko a ne brew. Pinyanom ayam se to bia emu bebre haye dia na sabi the mafo yim bitete biaye ano pente sam no kase ko he de huro no mbo ema haw isa se won mu na won mu ete ho no ono ma menum bi no ete se ye ma menum ahiafo saa so no mo te wo no sebi enya do sebi abra o kasa te sedi sebi wo nipa no ebinum abra boy denden sedi ye di bia ya ebinum abusuam denden sedi ye firim bia yi ebinum wo ha sebi abusu or mo dem emu denden ohia buburo ba bi kura wo mo nya bi no on mada na so mo nya kwanya no no tukwane ya on munsue nyansa ehwe on munchi na so so na ropa we na wo de the whole kotoko hene ye okura good a goodie edi ni besi ho sa wo be kan fon de a kire no isa sa wo free sa wo opem freedom of speech yes open de wo na so kan hu se mutuwi animo beto abofra opa de kokko ahwenti yante hwe anche no ekofa adamara han na kakonya wo hokko bere wo ho na ka birimpo ho ha ye de be kire no enzo mpanyi jawe no nyina akonwuram e no mo to damara han o mo se damara bera na wo hensa akoko bi aho empa ho ene ete damara han ne ye de kire akora sesa na wo pe hu no mpanyi se ya da wo beto bo ade atum ensuo fra wo no mu no enya saada no ana mpafo no ebeto oye Daniela so obi enimo hu wa hwe ni mfia wadi wa hwe na brabo ebi kwa na yade ebi kura ha no wa hwe nam se nyini ye musu nti empanyine se obenyina beto yati he ya ye nyina ye nyini ebeta me nyina ye mfo nyini na yade awefe ona anu asem bia okan ye nwuda ebenyini ye behwe ye mu bi enim na ye hwe ye mu bi tebie ye hwe wi a ne ye hwe de nanim hu pa kokuo ono kura se bi enya do se bi abrawo na ne gi ne ho ozore wodidi oda esoso wi ase nyina on mo twa da ba mu omze wanim se kokuo eso osore anu wohuri iza so osemeti ase ya mi nwu ya mo nkwan de mi wani da so eniti montotofe wa muti social media so mamonya mo adwen se mo wi me so bi ka che me se ebeto brebi ama me masre ama meha ebu oguso keto bi be sra na ebu ka nyini ezanse abra me me na ifi edi a me nyina me benya mfie dun so na me hu me ma me na ma me te se me na me ma me wote se me di eya me se me ma me sre ya me hu se me ma me ye panyini bene me ma ye se me ma me. That is the reason of life. The angle is diversion. Tieso akoda unyini ya ensra kwatia eto adasani ono nkrofo no mo sori ya mu di mpanyina tem na won consider brabo oprekwa wo chefo wo se ma me na sabi enya ro sabi abrawo wano pa ena yese batatwene oni hwe ne saa no wo finiti wo se me ba ubenyina beto onyini beto krasa ho obu acheche ni mpa nso no wo se bu mfoa emfoa no ne hania no etwo ebefoa no no wo kwa ne de ebu ne chi ne bu no onim oni de fa so ba so se ne de titina na muntu nipa ho obi aye basa ase de ahehye no obi ti abrochire won ta de papa enye no hoda be wan consider
se oni no de no ne me obrabo mu oni me nya asem na wo ka bi a kire me no na me yi me ho anu a kire wo no en kire wo se bi nya do se bi abrawo se bi maye anameti yi esanse meti abrochire dabi abrochi nye heaven ye mu bi ba kwantum bebre ebi no mabusua na ye mu bi achi nye enim nyansenti yenka busuasem yenka sikasem yenka ahofesem yeka nyansasem esasasa na ma woni nyina bi eni ho ye wonipa ekura wutumi mu se wo do pebenya age sadom no domo woni mu nyansenti na betena bonte be ka obi atare asem but yet oni no kan to ade asem unim amaninya wonamu nti wo kan o ka bi kire wonti wo kire se one de ense se okasa but wo de ense se okasa ezanse wo wanya ahota ewiase abrabo ye fe no hyebere ene nkrabie no osikani ni to mean sire ohiani ohiani nso ni to mean osikani ezanse hyebere ene nkrabie eda ho mu ni penyina se wontimi control hyebere na wontimi control nkrabie no emfasili asede ensesere otatafo na de obubu nso emfamine mini emiemia wonom na de sebi anya do sebi abra oni ntale kwakọ ne peti aso eye na won piepia no na sumasum bi wo ha ebedwuru wankasa ma owure sumu hweyi abrabo yenkona nkoja na yekona sunsua esua abrabo ntim koja obi abrabo eni ti na obi bo ne bra na owu no okwa yenya ba yenya ni enya se ema ne nkoja no na yesu enya ba enya ni enya achidifo a woni mutu suon pakro owu ye na brabo eni ti abrabo enye nkoja eye sunsua nti hweyi ne su enyansa na nyansa wo a ewo wo se wo ankasa wo de bo bra na nwo wo se wo unu obi pere ho na woni bebi bafra bebere yo bonwa bebere na wo bonwa no enye nyeje nkwa na jeje o bonwa na nka empese obebo na sa se wo bunti mpanyine se na ka bafra wo monwa ka abo achechede izaso wo nyina se ebe yo no bedwuru ebeye na nwa bedwuru na ebeye na achechede bedwuru na so wo nyina no empafo obo wo machi no obi ade ebo no ho ban ekwa bi so to hiani o osikani o de no ho ateti o de no ho ofi o de nanim o hu de no ho ofi o batatwene etwaba obi biara empofiri mu bung osi da de ebe ne si yesa chedumase amantumpa na ntumpa bi o ha wonum se bebo so obi nim don kura sebi chiame bi ebesini tonton sansan so se nana efre obi aso omre bi kofu ebi ko nsubo ebi ko efere se kotobon ebi ko kusibon esubo hu se tonton sansan so konkore ekromi afo me obi bia chi o nana se ene obi biara nkofu obi biara mra himfie saa na batatwene tie ebomuje gbem ayamhie bebinum so ya na eka binum ebinum so busa na de enti na batatwene yisi so abrabo obo animu na wabochiri ti hwewyi amoni nsade mummuade na munsuru wiase na munsuru abrabo wo odasani wusi ho anopente se atamu nipadua atamu onmo ka ho onmo so nyansa abo binum se de tire ebo koto se de nyansa abo se de nyado se de abra kokohwede e ni nti wose nie se obetena fie ni akokwa yinua de ade kwayem enye ho ni nwia o obetena ho na wabo ono ankasa ne nko se bi na nyansa abo mo a mugina da bi wo ayi ese obi di beki love aya na mo kam sebi munsem ya ana sebi enyaro sebi abra mo fomo ni mu meyi ni ehunu se mo ye warriors won wakofo ode na nim si pen ehe na akwo sa akofo ni bi eninti munsue nyansa ebere etwa mo ekọ a ekuri echina
Wa wo ya kakabensam na ati internet so no. Ne ene dia no, ne ho oden se me omi no. Ene kura da ya hyase enko wie. De ne dia no. Na waje eni papie firim. Oto na kakabensam ena obi a ofi na hyase untimi ne nyepe. Na mo sode a na mo fa sebia nyaaro sebia brawo. Chiame ba hima asantefo eni sebi yentan kese na mo de so na mo to ho mo to asantefo ho mo di atam mo sien menua uye we nyina wie na aka se ne de medi asantefo atama mam ho atomia sebi nyaado sebi abrawo eya wodwene wonkyire ma ho bo wonim nyansa odi atena so ezan se defua ebie ne mu nsemti na anu ne twem na wo kine enne mposi ebewie enne ya eti ya si ebewie sa ada wi na emu amaninya emu ni so akomamtisem onipa bi ato won yeri mu nyina won nso enyansa enam no kasei obi ahwe ne maame enne yala obi kunko enne yala obi bako enne yala obi papako enne yala obi nwiako edai won mo nsusuda eso mpafo ato abache won ka anim nyansa ne ehia ene ye nye ne fata sawo na wosie se asante hene se bono ye ne dia papa ne ma me nyaado amunim nyansa mudidi atemi na munyansa bebrebe na so sabi nyansa no ekowie bi na akwo bi so mo nyansa edidi atam to nipa ho eso nipa etwa troto nipa so egu nipa ho ani mo ase na egu nipa ho findie mo ya de me happy o si happy Independence Day me happy happy me nka ho bi me nya independent that's ye buru na shewen so say abra wutu wo ya woke Ghana fo nyina bebre na ayenim di fo papa opekura won mo mu no won mutimi dwene na eto bebre a ya adwene nti ya adwene sesa no be ka se nipa we de onka akorakora anyina na oka we na oka da bi Ghana fo dwene enra na we mistake wantimi yi ena na wotimi yi eniti won ma ofu so won mo fo o so won ebeto bi bo mbete na mu yi mu yi na won ma na be hu se mo domafo mo ye mammofo yati Ghana a constitutional country and a constitutional monarchy. This is what is going on. Obia woye Ghana ni bia baby. Woye Ghana ni bia woye humanim fo bia wotimi kenkan no nim de ekoso bia na wonim eniema etwagu bia. Enim say Ghana na esi won ebeto ahenie. Ghana ebeto ahemfo. Ghana ebeto nananom. Ghana ebeto amamere. Ghana ebeto amane. Answer the proclamation of Ghana no by 1957. Yeah, of course. Today is just 68 years. And then 68 years. O Ghana na wo to na wo ko no is 68 years. But wo say ni pa no a wo se wo ye bruni no. Wotimi ka se asante e ba enre ya. Ebe ka se bon ye ne dia. But yet Ghana is 68 years. Ni nti a wadwene wo fo ni. Asante bro 400 years. Ghana is 68 years. So that bay and a Ghana ne baye emi benya abono. That bay ya. Ghana ne ba 1957 no. 1959. 1951 and na nami ya wodi kan. Oya santini. Na nami ya yo yukuni. Na nami ya o eka hubi. Eka hubi. I mean eka hubi. Ena prempe obedi ade abra na twebo ana sabla na mampon hene dwaben sevia antoa even say asokore ene ahemfo o no nyina petwebo ana na na techima hene ene even say brekum so no petwebo ana wo techima hene kwa na gigiram kese mana na prempe na ye echa aba na prempe bidi ade
1951 ena tachima ahene ebo British for ko du setie asebi isa say na nam ya odi kan eko ni nwia na prempe ho ko ka kire se ne sase a 1823 won mo kunye is I fan say 1723 won mo kunye ne sase ni bedi ono no ha eye nkurase makoma ko 7 nkurase 7 no na prempe fama no na onu mesha wono na se no onu na me ya no emfa sankrofo no emesom ade repeat itself 1996 ya na opoko address obi repeat ama na prempe ka se onye esanze entokwa no onu ko ye no a sankronson no ebedi wono no ho no sabia nya no sabia brawo eye ntankese oni sedi nwia na eno no eso ntimi mfama no nti mana na me ya obufi na me ya eka se British for because abra no obi aka cho Asante for na te Asante Confederacy na pempe na te Asante Confederacy wote obi from Celtics no bete Asante Confederacy ya correct because after the Asante defeat with the British 1874 no Asante mani nyina be British Porter Straits. Nana prempe, of course o chase no. Ado kronti e won man releasing nana prempe ama no. Eye sikadwa no. Ebi so the second reason o man releasing nana prempe. Na enso wo ma first batch buy, o ma second batch buy, third batch and nana prempe ka ho ababi. And they say Sanana prempe return back near him for now on Mokahon. Nana prempe meye Asante hinibio. Esan say Asante no a British Porter Straits. It's Nana prempe ebeye kwa mine sekumase hene. Tiase mi. Nana prempe ye said there be mimpene. And yes agreement in ye. Then Nana prempe ya. Wawi yankrofoi Woman ne bedi animi anaso nti wo ye se de sadia obro no kasa mente timpese misu an kasa no na metimi no kan kasa na me no timi no twe manso na mpa won mo court no na prempe de bem e mo won mo pe o cheche ni mo che na de e ma ono abete brofo eche no na prempe je agreement ne tum in the basis say me Asante hene eni timi tumi me Kumase hene na so Semusi Asante manu abeshe mo British na sedia. Ene sadia me kwakoye a private citizen. Me koye onipa anko na ma me kwotena me baby. Na sabre no na British fo no eba court nsem taxes ni adade on ma na agye. Eti ono ba ye no no beche bra after 1900 ye no so wie omo de Asante anu so koye no. Ana British fo no eye o madwe so becha Asante manim tie ni ye. It was much Asante many indeed. Na Asante mo che mu no because of some better sending in Asante Kingdom tea. The British was fair. The British no cry so ormu. Ya so obi so obeji independence amobi no. Abra obi anhye nkwa so mu akọ 100 years. Ye na ese di independence. Minim and on pakoro obeji independence ni ma won mo kokan na ayebu achi bidin. Because Asante fo ye ko masebi. Omo ni ye ne Bono Abuno Puye Ahafo and a bigger part of Eastern region, Nim Krobia, a dear Koshe, Central region, Nimu, and in Krobia, their church in Krobi Brim. Oh, money, Abrafu Koya in Fioha 100 good years until their defeat to the British people. As a British, if one I want po Yanni SCSO, Ombeko Nazi, Yana yes, after Asante on Mukoye. 1901 the end by HD Asante anu course chase ne bi no kokana na prempe no no ono bebe to Asante Kingdom na ono bedi so se om na om ye colonial masters e ho akoyo Porter Street ene no ofunye no ofun so be yo Porter Street sa one mo cha Asante ni mo no omo di bit to Western Asante one mo no ye obi na ese so abeji independent am obi no ye wo de confusion abeto up to date Omo de fan to Western Asante free.
sunyan nyina nti wono mankasa court wa na edi asam ne kase sunyan na British commander no otu dumase oye wo mu yesi sunyan eti kasa ne nyemu no British wasi asante no enya asante for the washing asante ne to eho leso abra na prempe return ye no abrofo onum di kan ye sa de na ye fe no confidence ni bi ewo jama fo no so ya wo mo sesa ahemfo ne nyina de kwose drobo hinase a 1948 suma ene kwantwoma eka so wo de wo mo hye drobo hinase ene on kwoti division foforo ye fe no suma en kwantwoma division eye sa mo no wo na confederacy we ya wo ati ye nti ene me ne bontuku ne a wo we ni a mevi akodi ene baby e fro ho Africa so no esasa sabre ni mo no abrofo no ati Jama state e fe na English German ena Jama fo yi ye suma drobo no ni adade no onum sa English fo no e ko French fo ho onum ko French fo no mo de French fo square alliance sa French fo no a mo military protection na semole ebetu sha onum so ena French fo no fa samole ko exile ena French ni English ne tena se no mo dwen se sa ankrofo wi even confederacy ate na English German no koran sa ankrofo o mo nyeni papapafo hwe anema on me ye on man kasa santefo ena o mu che krunim so ena o mu ma santefo asase akodi Africus ena onum chem because of sa ankrofo suma fo kro ya oni ndom apokro ya ena ma sante asase akodi Africus so eti French for no English for no che Jama ya eye Jama confederacy na ono English for beti e fe no English Jama no omu chim ena French for no fa ena ko ye French Jama ena English for no so fa na be English Jama esemu se ya na manne asante for asase akodi Africus ye no so abrofo ko ya na the same papa mu sa ha ya Africus ha ye Gokos omo na this animal na bai enti abra abrofu yi wonu na be ya abrofu na be ya Asante Confederacy said omu ye English German omu na ye and omu de na prepare the head because they don't want to see the Asante Kingdom back again. The abrofu never want to see the Asante Kingdom back again because they do not want to see any competition. Onon pe competition. It is a confederacy na abrofu ne day. Asante enkura na wasante na se nyina Asante Kingdom na se nyina no esa be share confederacy na se so no they are going to do indirect rule na kono beye till 1935 they just place Nana Prempe as the head because they now no they don't want him as a king anymore because Asante no akose British na say British protectorates. Eti achire no ana one man kasa British for one man kasa o ana ka say on my be ye and they are returning Asante no to the normal shape and a normal way to omo the kingdom ni nyina asa ama Asante no back into one more ko ana omo dey Asante independent ma onom Adebako also when say these people don't want to learn about watching Asante Abrofonete. Asante Confederacy Abrofonete and pressing an upper pass ahead. Anna, because omune head. Eti ayawomu Anna. One more we are Asante Funyina no mo Asante monarch na se no mo person na prempe be king again. Onom pese ye beka say ye were the queen of England, ye were the king of Asante. Omum pebi eti no nom kon omo try some be omo be say all the kingdoms in Africa. It will make it sure say onom be in the let rule afa na prempe. So the decision was not even made by Nana Prempe. The decision was all made by these British people. It was all made by them. It was all made by them. And iti adi yakoba ene say one man kasa di Asante independent ma wonu within the same time anymore
from 35 up to 38 up to 40 omo the Asante independence ma omo so Asante ni nya independence ansana the so-called politicians ebe mu 1940 from 1948 and the public way politics no ebe ye way that time no North Porter Street no on man kasa independence abrafo ni say ja North ni say ma won jabon ru anu ne ya na say won mo fo mu kro afide they just want to go on person you on safety name wasn't to go around was all French for a jaw and English for be a jay ma won so it was the politicians on buy a park grant mo to UGCC party no akonje no mo ne Dr. Dankwa first Dankwa no mo ne HB Hammond no ene one bet it ye chire na nkroma ba picture nim and na makonje so na nkroma ba picture nim no be the secretary of the UGCC party e chire no a on beku omkoku the first the commander na o enkran and a Goko's commander no ano ote enkran ho no one ko that second world war no ezika abrofu British for the years o mo be ma Ghana asrafo no on man fa ma no and ma Ghana asrafo na call second world war e ma English for no eye demonstration e ma colonial master no o no wo ka kira asrafo se asrafo enkum wo mo ana on mututuo ekun enkrafo a won ekokon sa wadu oni bi miensa ane na masa big says we mobilizing enkrafo eye demonstration enti big says ni nyina na Brett commander no se on mo mpe commander no English fo nchenyi colonial master no commander no on mo sesa no won mo mpe no enti numu ne de be chi nkroma ye chi pa grant akwaje Dankwa HB Hammond ya chichi won mu nyina de won kogu mu anya say independence bi no bi pam obi nti na chichi won. This was the reason say won mu koye demonstration say mo de akoseke wodo mo hye bosom ba mayi mo amfa amaye eti mo fa sika no fa maye ana ade a mo hye bo mo fa maye ana onum kokun enipa miensa ye commander na ye Goko's commander no ene ma sa woda na onum ekunkum onum Editi ene ma big says na sabre no mati UGC party te said ya na ubehu ayabranti efense de no otunwum ye na all parliament ye no kokan kokon kitinkiti ho nsemi yeti abonten na won no dendenden e ko inside you see the differences the same attitude be so obi person yeah vibe our bonten ti that was how it is A+. Good. Editi all the big says was arrested. Big says ni nyina ya chi won kogum. Anya say Kwame Nkrumah na chi kogum because of our independence amagana. No. One ko route say one pe commander no a. Colonial master no, colonial commander na no to no ma order me kun nipa miensa no. One pe no nti British fo nyini firi o mfa foforo mara. Emma enkrofo British the telegraph ba say route na ekoso no sawi ye be escalate nti commander ne mpa bi nyama commander ne ka se do onu ye no e be escalate ase japade ne niema ene e che won de omkogu mu eno na Dankwa refer Nkrumah abra wode Dankwa akoto nsawa mu no Hammond ono so refer Nkrumah say do you remember abra pa grant e do free England buy me na me send £100 ne de bra akonje na nam no so me ehu wo. Aniti so because we be a fight to independence the man na no it is never true. And obi so be catch us say obi na Asante eti confederacy it is never but she has someone get off beggars must say nipa dia saade anya no kure it is never true so na Ghana no kure no asa no kranasa because especially say we are Asantini now when you're very careful now we are what you saw bekan Rollins abakosem obeka dai Nkrumah abakosem wo wukura nkanye de abayi wo no obenu ho so ba biase eso na wo ka no kre what identity as Asante kura na edis to say edisqualify wo so obeka no kre edisqualify
wasn't about Nkrumah no honor or ye mutisadie Lanumba Jacob Lalum I fancy Congo black activist here one more ekuni. He was the leader. Wanuna wakuntokwa Patrick wanuna wakuntokwa ebon hu modern so beje ne ma afira blofonsem because of a kwan ne de ne manam so eti na ukokungwa nifa brochicho onum sa na onum nan because abre na jama for e so monie ya niema elutu onum sa so monie ya niema so aniti wanuna ebeka sa wo black movement ani obi efen Nelson Mandela na open mind agie free a party for nsem abrofu yinsem agie free kosi broni nsem nam de omudi onunti no mu ni ano no mu ni nsa omutimi ni wonu nyabe abro onuti nkoka ekonka efen say sakazuru fo no wiye no ema ne beye bubu ha ema British fo no onu ne ka say ne manti ne ti ni kotum 29 years 20 good 9 years Nkrumah dem how many months Nano so yam passe onu kwa na eche debi all the big six dan kwa na mo mpeni di enti no he was a founder financier onu no dan kwa na TUGCC party otom Pargrant was a financier because Pargrant was a businessman Pargrant na finance your friend is a party no JB dan kwa no ono ti a group no akwajenum they were scholars and so they were black activists because of almost one abrochire no encounter with all these black activists say Martin Takin Martin Gabius as will be kasa when him say you no nko event and Nkrumah nko na encounter akwaje emom and or linking Nkrumah with all these people ono so that sabe linking Nkrumah ma Pargrant akwaje he was a gunman or yankrani bema. So Ghana no yenka no kure. No krasa. Okoka no kura na edi watem. Eti me have no see me nya independence for bia ho. Esas na menim ko asom bia. Eti wa politics ni mu no. Politics ni mu aba ye no. Na me ya wo. Okoka say yemfa na sase ma no a. Na prempa amfa ama na bufu ye. Anu wo se British fo no ne asante fo ye baako. Tie. British fo no na prempa ye baako. Epese ese wonu na miyawo ese wonu ni kuro na mamre ene ne niema oye eti etu a yegigi no asante mamu na sa ato no British fo na yegigi in the letru ni bi no yeri tua acheche fo ka yedi sisi school dan yedi tua won mo ye court odwuma ka no na miyawo ese ontwia nti oje atwia in 1951 from 1948 to 1951 oje atwia to oje atwia no ana British for ye onu musu in the let through asante no onu yo madwe se ene teacher for ni school no a akoso tachima no onu musu so sponsor etiema tachima education be basa school adan so be pepa ni adade ana na mi ade code no telegraph code do call abrochimem ode kwa abrochimem na sabre no na asantefo still omunye in the route to the British enti no de kwa abrochimem. This is what you need to learn. Multimedia so nsem hunko na mudi and Asante Confederation. What is Asante Kingdom is there? Asante Confederation was just indirectly through from the British. And it the Asako ba ye bi o say nana amiyawo wo ye no ye o te brunchampem na bruncham mo te ye no sabre na ye ono nko from 1951 na ye ono nko akire na Ajimabadu ye odi kan wo kwa Asante Masetena eno na kosi kreweso ana ye ka se entesa anu wasa akobiom okoya ade foforo anu won mu ewuro no ho ne ma se umu ade ene e ma ne butu ho anu onu su bufu ye ene okoka ayi hu ye fa ne sei wakoka nana amia ho ne bro champem eti enumu ena biase abiase nso de no ho koka won mu ho ena drobo ede no ho koka won mu ho anu onu ye fo eti edidi mu na politics yi di ba na nim kakra
afede na yes politics ne be more advanced ti politics ni mu no na adus ekrobodu se no ane asantemaya de hye bebredi wonum ho even chiame bafo akoto no mu nyina de wonum kobo enkroma CPP aban esa se na enkroma e kase independence now na je bi dan kwane power grant no so kase ya tu ye bo ase ne enyi independence ni fra brofo ho awo kwane ase bi onum betimi e de sika omu awia no esa be siesie mai mu na enkroma so de eji independence sisi so eti ema chamia bafo akoto no ne edus krobodu se ne wonu nyina akojo ne wonu CPP aban eti akire no wonu mu se da bi enchesha ya wo de bra ya se ya mra meka ho that movement yin ho ne yemfa nyi yenye kro ba ko obeye a union state enye unitary state yenye union state ya union state no obeye prime minister otufo Nana Ajiman so obey the monarch. That was encheshaye. But I'm sure if they know them papa as a divide and rule. Or them papa that time that was in Togoran is not even in the picture. No meka go so no. Now was in Togoran 50 Siana was in Togoran. I think there was 51, 52. And I was in Togoran. And Kroma a copa or match or no agreement na was in Togoran meka go so no. Northern Potter Street. Abra Sante for agree, yes, or Mekan go Kusuno. Na Northern Potter Street is so agree, so Mekan go Kusuno. Etuba was 1954, no, and Kumaya Sani Maniama no dim papa mu ba. After the man papa mu baby by him for money at Adeno, and my Northern Potter Street for no, or money at Sante Potter Street, can boom. Actual letter the call English about memu to come House of Call, Commons and House of Lord say. Omo na ye o magi so mbe so mo kago kuso no na so niema e koso ne niema o mani hu no emwa wonom etu wonom pom independence afri go kuso nim etu omo na di kan e kopa independence fra kwasi broni ho ana ye to yen safra kroma man 1 hour 30 minutes e wo House of Commons say onche the basic logical reason tia ama there's a asante ni north no wonom paso mo to wonom ho. And oka ya mana no ye de say ekono enso man bia ebio so unity and ma ye stronger and a unity so and ma me nyina timi e baako nyanya identification ya bibiara so this language na ye fraternal words no and on ma prove yes and munya baako so that was one of the reasons yeah e be ye baako so anything e be stronger na no dem papa mu ba no One ya santifo no omubuo fu no ebi ne nana me yawo na oyetachi ma hene sa abre no that was 1951 ote me brunchempem ma biase do ma en drobo omu asokwa ka ho etisa group we ana ekoshe CPP aban no achi ana CPP aban so be hye ono achi ana ofa ono so na ode ntitimu ene papa mbebrede ba santimem ama sunyan ewodumase domase ane wanchi ahine achiro ho materigraph de goma nkroma se enkroma dia o ye peso de papa mu ba o montem esanse nkroma ma ye no mutom ba bia so diem o mo ya asante mane o mutom ba bia o mateche o mo mane a o mo hoto o mo ye baako ba nkroma ba ye no peso de papa mu ba eti suggestion na nkroma dia ba so ba be che asante man mu edi bia to abono region no onye oheni ye because ultimi kofo obi identity asemu asunwa domase awodumase wanchi nsuatsere enkyira asemu omode koma nkroma no asemu omocho koma nkroma no se ultimi fo obi identity metu obi aso it is wrong with so yes and ade na wo pesa wo ye no dwene hu ye eno na ma fa na 1954 no omuhwe ne ya na nkroma ye no ema ene mpapa mu ana aba ema ayafo sa be na ayafo no asati organization for asore chiro homa de koma nkroma se mpapa mu no ba ye ba bia te wa pese de mpapa mu ne ba ye ntem sa bra ayafo no enye region bia ye ni region bia ho asantema no ye nyina ena ba bia fe ne bono east region ahafo ye nyina ne ye bom ye ayafo no ye youth na dis ahoma no koma no Amen kruma choro homa se obeso ane ayafo
Asia meeting. Ba ya fo hunu nkroma twi ate ne niam a oye no. Obo ye o ma de se so omo eso no mo kwa. Obi me ya ambushi wo mo atake wo mo kwa mto ma nko. Ama the second letter asa free ayi sunyan wanchi insuatre dumase ewo dumase brekum efrifri sa me ewo mu nyina asa de koma enkoroma bio se bra ompa pa mu no yenchiri yempe aniti fa ompa pa mu no ko na yesu yentra e ba bi na wo mu na omudu wachi no wonu wo mu chichiri mukuru but Ochiame hine ba 40 in the party 1954. E wo subiri so. Ni etwa aduan gu so. Aduan wadi ne boy e bonkro medin se. Emmo ne kompom waso. Na dwe boni a wode abesore tia Santema Kingdom no. Emmo ne kompom waso. All the youth. Yeah, what Santema ni sata me ni region bia wo ba bia. You for na what Santema ni nyina e kan Ochiame hine ana ba fo akoto ne party otie e no a ye fe no MNL. National Liberation Movement. Enomu ana ema awam hene ono so beka na oyi na efense na owusu abeka ho na ayensu abeka ho ema obenya amane ewo wamfo because apre no na onu ndoma hene agima bedu odika no o ka CPP aba ho ama one ma betimi wo ana CPP aba no so na waye popra na CPP aba na ye popra it's na brofo no kura ebi ono ne cabinet members m na bre bia no a wonu nkroma no wo badoma no asrafo ne bedikan abesi wam no mbesi wam hono mo a ne akache wamfo nyina ahemfo nyina obi empie onto nkroma atwam hwiko ana de bebi ba se mi hu a metwam ti se de nkroma twam wamfie ene ye ade ye de hye wo mo ene se bechemi hene kodi ni boni bia nana prempe 2 na de nana jima prempe 2 na de so ene wonu bechemi hene ko nkroma wo se obeso obeka nkroma party no ho CPP party no ho na se nkroma timi bini aba no a na wasade na kosi bechema konwa no so bio ene na de gazette nim ne ma wonu nyina de ba aheni mu nkroma therefore na de gazette wonu nyina sa Robinson samwe de be wura aheni mu enona yekoto aba yekoto bro na ba bi e fra hobro region no sa be na e washi na shanti no ya yekoto aba na e washi na santi chiami nya 43,000 onu nya 36,000 ya dani aba no e de chiami akoto de no e de mankroma na e de nkroma de ne ma chiami akoto e na nkroma wi ni aba no ti nkroma enya majority in parliament. And then I was sorry, yeah, when you're majority in parliament, you have the power. It's even when you're to me, or by more of a superior leader. And when you said to me, so on Yensim Hunade. It's a brother or children whom I had a call. What's in Asante say? Wababa be check 29th of, I said it was General Anasi BS 1959, me refugee date no. Wabe check regime no odibia to bon. Any half already, no. There was a lot of near my course, and the monka. Omo Casso Bumpany, Omonia Brofo. Yet that time another pahene. Emma old Johnny for the ho, I him for baby. And o peja ye for nipa naipe nipa 4 penno, o peja Santa Forza as women and a little a bono, and a half already. Eti diplomacy, ya. Abakwasam ni adadi ene ma akufo adobai obeyi ahafo no se ede ensem nu so na ekoso yi ede ensem tantan ene esisa no na oyi ahafo no se ebro no kran wo yi ahafo ne firi mu ya ahafo no enche bia ahonum Western Ashanti ena akufo ado sa ebeche mu na aye east aye fence ebru east ene bro region. But the major problem is which you bring is the bro agent, you know, and crying on one that's what think you say, assassin ya bono, assassin. And no 2 force boy and idea. And to move leaders, no, ya will lawyers woman.
Yawo lawyers wom, yawo one more me judges wom, I wa bunu region mu. Etu free se wo nkora na motete social media so no. Muni mrase won. Woni how many court or mako. Na na me yakora de. Ti Satan so asem. Na na tutu ba 70s ya. Na na kwache me. What na na tutu court. Supreme Court di man na tutu se. Tano so ya sante hina sase. Nkosa bia ni nyina ya sante ne dia. Na na me ya wodi kan. Wodi bi wodi na wotumfo na na gema prempe. Wodi ne kwa abrochire court. Ekọ di asem no. Yesi asase no. Eye sante hina sase. Na ye ba ye ne asantefo be kon ye no. Na asase ni na asantefo asase. Ene ye boss ane ma ne tugu ye. Eti se obi so ya judge ni. Na what catch us so wotumfo enkrochi Brownland. No catch us so wo ye Bruni because ya the Brun region aba beto ho. Abra mu bebre ya asantefo. Bo se mo nya asantefo. Ye se ye mfa mo ho. Ba asase ni de etimi se sana asante ye. Amamle ni amane ni adehye. Ye se sa adehye menye yi. To wa wo to aso nya asante ye wudi asantefo. We don't care about you. But asase no any nipa o ye odehye no. Odehye ntimi se sana identity. Ana asase ntimi se sana identity. Won asase a waso de akodwale abecha tare. Apod ho da. So asase ntimi se sana. Eti mo leaders no wonu ma no ode no wonu mo hyem kutupa no. Ana mu so mo se na nanom ana mo kokot. Ana otumfo soro o se bro ye ne de bo ye ne de. Mo fo otumfo nkokot. Ana sabi yankro bebre wo hye otumfo ase. Ana mo fo otumfo nkokot. MPP aba wo so no. Mo si MPP aban eba ebo ahimfo bi en MPP ni so bi. NDC na wo so. NDC so amamra ko na constitution ko na NDC for de adwuma. NDC for ama obi biara omo ba magana for te said the MPP ba magana for eso na kan for do so nti mo si ya wodi ma obi eniti enyansa for mo di ebre we nyina di atem no mun kan che mo mpani for obi na ese se ye high court judge ni the constitution ko na da yanim ye di ya adwuma no yansa mfa kokot ni ehwem sasase no yotum for di ampa anase nyene dia mo dance for che sasase no nyene dia no we British for buy and assassin one money asante be kon fa na asante na eka wonum be cha asante no mi asante no Western Asante wonum na bete the Confederacy no waya wonum na ma ahemfuni ya na sha asante maso onum ma onum nya abra nkromate ayi abron region 1959 no e dey say na nkroma no kan do we no intention or the say yes na bre we beba eso wasem kan say for administrative purposes ene ade ankroma say administrative purposes no monya ho abakosem kremu mo kremu di ho atem yet mon court yet money evidence am be court sami yedi anu na ekakeka wo de wo se ye wasase no wo na wo se waka what meka abakosem ho no you have to have evidence because Ghana mamra no abakosem na di chieftaincy ni nkonwasem abakosem ko na di chieftaincy ni nkonwasem and so why don't you go to the court na munya dede no amoye mu polutu dede adidi atem ama nkora nkiti sua ano ye adomafo binom ne sankrofo we go internet is it is immensely high. Why asema oyi efen say ehun hear me I don't have to go there. So Washington Asante was never created by the Asante people. It was created by the British because then that time Asante was indirect ruled by the British. Asante Confederacy was created by the British and they praised Nana Prempa as the head of the Asante Confederacy because they were indirect ruled by the British. British for defeated Asante for and they took over all the Asante protectorates. The Asante enclave becomes British enclaves. Omo neba taxes near the omo jeje. Because they don't want to see Asante Kene as Asante King again. Omo person me who say Asante Kene is Asante King again. They even refer him as a Kumasi Kene. Then that time. So everything they were doing was indirect through the Asante. And not today. And one man can say there be. We know say we have sinned against you. So from 1935 to 1940, they fully give Asante all their omo dia Asante for enclave nyina de ma won. So busa hu say ansa na nkroma ba 1957 no awon na say today so Independence Day no busa nkroma say buzi abuku no ochro ye no ehe na buzi aka say ofiri ene wonchi no ye fra ho bono region buzi a ye wonchi ni
ofri kodu asefo ni mu tibusa ho se wanchi buzia wanchi kasantema ho buzia buku no osi Asante chieftaincy and what as an Asante man. That is how he described himself, because that time no ye ni bibi e fere Bron region wo nti nkruma be ba ye answer nkruma be ba no a san nipa na we ko share chirem ye kote sa region because of a Yahudi ane wo munti. All that place was called Asante Kingdom. It is a British if one kura mpese da achi being prepare one be free kono ye mu be papa ya omu hu nyansa omu na ye ni papa wo e de hot watching Ashanti. But nkruma no a wo so ye ohilo no and ne hede o ma abeto di panta. So honestly speaking, if you think you got concern, they didn't do so. The noise at it getting to the highest volume. It is time you use your sense, your brain. Munya didn't hear the attempt. No. The courtroom is not for anyone. It is for all the legal things. So who are there be? Are you connected to a legal matter, sir? You don't have to disturb public peace. And so with the instability, agitations and distractions of properties, go to court. An harmony case. Don't you have a case? It's as a court, the court of the highest court of the land, the Supreme Court of the land, you know. What do chieftaincy matters go? They will go through the idea I require our constitution in what you say. Constitution is a mamrani a money and to sem a bakosem gidia would do only summa would you too. Sadia, what is a bakosem or that a Bron region assassin? As if for Asante 4 and I say any Asante 4. Eye Asante Hinidia and I say Enyanedia. These are the matters related that was a walk. Would you now for a bakosem, not a cockroach? One another in some pompons your Mosai. What the Basha Asante Confederacy. They are all Asantes. We build a kingdom. And now you are everywhere making noise. A bra lawyer for Ghana, ye pedumaye. A judge for Ghana, ye pedumaye. Justice is for Ghana, ye dear seven. So what is all this noise about? Munkokot. More say a blue region you tune for there, send you tune for Ghana, move on cockot. Move tune for cockot. Say a bako sama mumu canwa bonte, eh, no cra. Ghana mamreni mono. All the legal histories, all the ensase etna history, it is there with them. It is right in front of them. So go. If you go, they will do their own checks and they will give you judgment. Mama en miri en honin sem kikane basa basa. Esema mo kan ni panti ase. Na kwa kudya na fa. Kwa kudya nyedin. What a nice name. Asante akonya kaka case wi. Kwa kudya di akonya ni bipani. Aya de shidin. Eye din aya kan din. Edia ehonte. Anye bi en friend dan ye mensa. Anye bia ye mfane Daniel Mensa oni blofudin dan so esanse etire no eye dwuma omo e from Daniel no Mensa kura esi edi ade na de fe no kwakugia ena Kumase hene. And so what now the whole of this Kumase se bi kwakugia ne ona Kumase hene a what is wrong with that? Kumasi ante say Kumasi asase bako uni no se bedi matter. You don't make sense. Me o me Kumase asume ko pass asase ato me ko chi because me hu su Kumasi asase. Kumasi asase despite no mo ne billionaires na mo te say enkrofo o mo sika ne to Kumasi asase. It is obi ya hene wo se obi na e Kumasi hene dia. Wo yonko no wa fe no. And for your information Kumase no ahimbe wakuji agene de wayene na amoke ya eza se watafo hene wo ye wosase hene ye wa mokom hene banti ma hene adum de ya mo Kumase nko ahimfo go obro 2000 Kumase nko a eti wayene de wayene na amoke anabo kasante hene ya na abra ye mfa ni mesia sante makonya ne fe no na nakokudua won na mo kan asemi eye no kore Kumase ahimfo ni nyina sa ache na se
eti Kumasi ni ye kuroba takesiye ito wasa ye Kumasi hene na wasa ya Asante hene anaya monti ase ko chieftaincy act na Suma hene ebe miskuto de chiraboro so waka chira wo se wonso waka chira wo se monko hwe at 759 yes I no ka chira mo onya bre ready Nana kacho se koko he at 759 unya bre ready adofo kopebre na ready Nana Suma binim friend dwereme ehene ye otikotufo asase so no ko he na asemo kan why obi yanko kinkan eka sub efa election ekwane ye faso eyi president any vice president ewo regional house of chiefs biemu na ne be kacho se every region bia wutim bia omo betimi yi wo hene baako ato ne so aba mo abedi mfie 9 se president sa na vice ne so tie na mfie na no wie na opese wo sa akobie mu a o sa wa akonya se wo sa akomfie na biem e wo regional house of chief bia organ anim one ne vice ne timfie nwotwe ntimi nkobiem na so sa kan yo se na so in the case of Asante regional house of chief then it's Asante hene bra are you making sense in your brain? Is the sense here really activating? Or say, in the case of Asante Regional House of Chiefs, then it's only Asante hene. Because you were a king, you were monarch. So BNTB made the president of such House of Chiefs. And him for who you know such House of Chiefs, they are under the overlord. Until a overlord. So now Kumasi, I say, then after vice president and I say, in the case of Asante Regional House of Chief, then Mampo hene. Etienne Thomas Waba. Mampo hene on one casado he Asante Regional House of Chiefs no net so obi biala ntimi ntone so aba yentone so aba. Asante hene yentone so aba. Ana ba Kumasi na wo kanwa. What say? In the case of all traditional areas. Traditional areas. What say? Traditional area biya wo. Ono so ne de emfie 9 emfie nwotwe emfie 9 emfie nwotwe me neso so eba Kumasi traditional area then Asante hene entone so aba so any wani ukura se ukura the you born din but 3 times in only the article 759 na munyina ya si emfie 9 ni e born din say in the case of him then it's him only. That is what the interpretation yadima ye I think it was 2014 2012. The Supreme Court justices and Naya Tenaseno interpret the Chieftaincy Act almost say Asante is not a paramount chief. Asante is above a paramount chief. Asante hold a unique position. And when Asante sat with his kings, Asante jurisdiction is a Bunu East, I have 4, and some parts of this country. As some interpretation, Supreme Court justices at the Mao. Sumahin, have you cared to even refer the Supreme Court rulings about previous cases? Have you cared to actually go back? I have Supreme Court justice Nina, Votarians, and Kenny Bako, and a Fante Bako. There was not even a single Asante anywhere. And they ruled this case. Interpret what the Chieftaincy Act as a kind. What here, who paramount chief? What here can so 2 as a paramount chief? Yet his name is boldly written in the Chieftaincy Act. The act now who call 2 years to see. It is the name of the act. It is a who catch them say the Church of Universal Assembly. Obeko the Church of Universal Assembly ni mono. Your teacher ni wom, your driver ni wom, your nurse ni wom, your professor wom, your sick ni wom. It's a dinner that's on just obi omubia is the same thing. You need to learn you these people. Can't Chieftaincy at obroni person be able to eken. Mugu under the paramount chief nina you are kings. Munina mu ye kings. Moya ahemfo ye from ye kasa emu no ye kana nananom moya ahe mo yo hene ti munyina babro of kasa no you are king
And a parliament chiefs no a chance will be a king. But when the chief na be hye say wo yo hene ketwa. Akosi broni adweno. When the chief na be hye say wo ye obi a ye di wa generally David na ekuo ketwa bia no. But in a normal circumstances, parliament chief be a king. Parliament chief be a king. Obi a king because ye kasa emu no ye fra worum nana o hene. Oh, me hene Nana Adima Bedu. For how did you say it in a proper English? Nana Adima Bedu is my king. It's my king. Nana Drobo Nana Brekum Hima is my queen. But what do you mean? You are arguing everywhere under comment section. There is no king. There is chief. What is chief? Chief yet obi to say obi e de na to ni pekuo bia no say security bia ye say these people are there for real cause brony diminution mo to say woni and you are arguing and fighting in this west we funti. You see, so if you go to the chieftaincy act ye the act no so actually I will say Asante even the article 58 or say Asante Hene, the name was boldly mentioned and it was boldly written with a black ink. Asante Hene and Parliament chiefs. And it's a conjunction. You need to teach yourself well. Madwa and husband. Just a madwa enye, nikun enye. Minimikunu nyepe. My husband is a man. I am a woman. Teacher and school children. Ochreche ni eni sukun koda. My father and my mother. Mini and a missing. Are they the same? So I say Asante Hene and any parliament chiefs. I don't know why any parliament chiefs. Why was it so important that you write the bold name Asante Hene? Because let's give respect to whom is due. Asante Hene is above all you chiefs everywhere. Yeka obi all the more parliaments is Asante Hene followed by Yabongura ne yana. Sir A22 year and Ekufor Ben 2002. Ye chebi hini nkwa no mano ye emrana to ye ma chebi hini ene ye man to me so be parliament chief 8 pe ene man said to me ana ni kofodua ye man 6 pe achim kotoko ye man 2 achim musum ye man 2 ko ye man 2 doma ye ma 1 person 1 na betimi aboy parliament chief back up penny the man all of you are giving 1 Etu pejam yenu de ko national house of chief ayenye. But tima bo akwa hen de say yaman 8 into betimi abo 8 parliament chiefs. Be pacho wo yonko ni Asante Hene. Wo 66 eno kra wo 19 years emra we de to ho because amamla ni amane mu no Asante Hene follow by ya bonwura ne ya na ene wo sa tumi se boasa ebo amahene. Asante Hene was 72 and where you would on my offering was all young. Where you also my film, where you drop both film, and away ye touch my film. Be as where you more film now 66. Also, yam. A 66 parliament chiefs in Kwan and show to for us. Now, as a parliament chief betting back on me back. Who patches a wound to for your pet? Ah. Nani ya catch him so bro ya na so. Catch him so bro ya bonwura so. So timi no tum for ye pede ani obro ya na so. You see, these are some of the facts when you are trying to approach people with this fact. Hatred in tea. She woni pe bia ono o kasa woni obi ye pe. Kodi kurom ne koye. Ono betra o ma wudi otum for atem se Kumasi efi no. Bo modi faka. Ne kosuma ne kohesuma ho. Koyo krobi oni disu yene.
Ko he akro bia ono odi so hene. Ye wonum so do musu Kumasi. Kumasi ko he a hip top ni hwan. Ko he este pabon no go there asokorema go there. Nyako onu no kuro ba ko no otim ntuma no. Nwene no. Wo de obi a obuwedi machine bia. Wonye santini ba opese wo kire se wonu mu buo mo because of internet aba cheap nti faka na ku suma na ko hwesuma ya ono so ono ye first class oni otumfo ye pe ono abraham pohini efu otumfo is my gracious lord dwabe hini kuro wei ya sabi wu suma dwabe hini kuro wodo wu kuro no be toilets no de ye fu asuni wura na otumfo treda no mo ne kanya aso mo ni adade sutar onu mo nyina wura na otumfo kummawu na wo se wu na otumfo ye pe won fairness wo wiase na ne ye bo wura ye pe woni ya na ye pe ni so no mo so ye pe ana wonu mo so ye pe wonu mo so ye pe ya na tamale ne dia wukuro we no tamale no ehyeketuwa bi se ti se de Kumasi no wukuro no be hye ba bi ketuwa bi sa na tie. Internet is cheap. Talking has become so cheap. In the sense that nobody respects anyone again because of asantefo ye mu bikasa ame ye hwa ye. Nti wait to ono oto amane. Bomodi ekọ ne kurom ho na kwohwe ne kuro. Na akọhwe ne kuro wi a. No waka kire se ye de. Oh, we say we ni nyina ye pampa. Una pampadasi ahimfie. Yes, it's beautiful. It's very neat. It's very tidy. But Santia mamna ni amani mum. Yay ahimfie yemfa yensanka imubu no. Wonti mi mu wa ahimfie because nananum tumi abosom ye de wura asase na se ansa na esi ahimfie ti o. Na edi nkonya tuntum egum. Eti nkonya tuntum ye nyimfiri ba bi esi. Ti se obubu apempredase. Na o se school ye anyem nwa se obi behave say. Eri no tumfo Machia himfie, a dan sisi wono a ohun sa an ohun so tumfo fine kura so de bia 2 pounds so tumfo ndimi to air condition eso papa na benkata tiegina no do hu no amamre ne amane etumi wom yensesa no wosesa na bibia sai wosu yesa otumfo ndimi mubu machia himfie ensi ne se British for de ni bi na wo de todwe mo kura so osisi wo ena museum ikura ye stand ye si foforo se hu wonu masase egumahia mensia ye kuromu ekuro kakraka ko he ne ma yesi wo mensia ho ko he ani na sa da no nko ame mensia da no nko ano yensesa no na wo de we ebia ni paso me kokuro no efe no doma no ye ko ne tira emu pacha emu pon let it be fair na ye mo ye ho because we all need help baby akoto se efingu araba no watcha wo de be kire nkrofo se Kumasi efin beye nipa na ye se afin gu ho ena fin no ko ye ntworo di bi enwu se na me ya santini me ye fin asantini fin me ye dagomba ni fin me ye sisala ni fin me ye doma ni fin ye ntworo fin ni din wo ba watanti ukogu se gu araba no watcha beto ho hwe Kumasi fin ba ko ya no Kumasi e diverse ubeko ho alaba particular no da gomba ni gonjafo bebere nko an gu alaba ba wo so amo enwan da gomba ni gonjafo din ba wo basantefo din uko kajetia to ade ho eni pe gu kajetia tachimafo gu ho domafo gu ho drobfo gu ho sumafo gu ho onum nyina obi edi ni dwa ho eso kotu fia uko efin no ne ya tworo me ya santini fin na meguya ana me Kumasi ni fin ena meguya otenti obebo ma eni yie apekon ye befa so sanitation issue ya edi abro ewo Kumasi as a city na edi Krisi the dignified the one's garden city no onye be obecha beto internet so eye woni je so akotu fin be koye ye ntworo Kumasi fin hu ye nipa individuals so mu free individual places individual language na efinagu nyansa no eye me yase aka Ghana no we have an issue enkrofo ko ni gupum enkrofo tutu mu gu ayim ti se frade baby fraude a wo se nkrafo ho fin
Ben krabontin so asante foto ko foto tante foto awona foto obi ati hobi nti fin no okọ ani atro enknafo fin na ego you don't have wisdom Nigeria fo nyina tete ba bi a meka so bi he Burkina base ye nyina ati hobi nti fin no ko ani atro enknafo fin ego isasa mo beboa amaya ti yenkurum ne yede mmara ye adwuma na ya boa ma ne mede sa so ate wo tan asante fo nti wo tankrafo nti kwa nkrafo fi na nkrafo de mu fi na asante de mu fi na emfa nkosia ukuro we ya metimi adwonso atwa ho hie wo premu ana ayede ekwa be na metimi apra kumase nyina ekwa be na wo bi betimi apra nkran nyina me pacho me basisi wait for me